Hola, boas. No, Allí. Aquí. Vale. Se me habían quedado bolsas. Hola, gracias. Moitas gracias. 92, vale. Perfecto, moitas gracias. Abajo tienes el número por si acaso. Vale, número de teléfono. Perfecto, muchas gracias. Buen día. A ver, fazme un cafeíño aí. Sí, como queres. Solo. Solo. Sí. Ei. Vale, moitas gracias. My thoughts creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Roses on both my Do campo, contame Lucas, cantos anos tes? 13 anos, quen te deixou ir? Mi padre. De onde está teu pai? Aí tamén, non? Bueno, non sei se é unha honra ou non, pero vas facer 40 kilómetros, un pouco axudado, desde Ferrol, eres o máis novo da ruta, non ser que alguén me diga por aí que ten 12 anos. Así que damos tamén, como non, a Lucas do Campo ese forte aplauso antes da saída como participante máis novo da proba que vai a participar nesta 11ª ruta BTT, os de Monte Bravo, con forte aplauso para os de Monte Bravo. Pois aí están, despois dareivos as instruccións que me daban, pero basicamente recordade unha ruta only GPS, solo GPS de 40 km. Ánimo, 3, 2, 1, vamos. Pois aí está, agora sí a saída. Está Serve Multicolor con todos eses equipos congregados, con 180 participantes. A ver si deixo pasar a Olaya, que debería estar aquí polo grosso do pelotón, con un pouco a pouco il muro sta, la parte abajo la forraron. Vamos detrás de este hombre, que funciona tu GPS. No, creo que no. ¿Ves? Uno va con familia. Coche.
Ahí está. Abaixo! Dai.
Vamos. Gracias. Dale.
Matouse. Hai moita pedra ou que? Un salto grande aquí. Sí. Vamos. Ei. Dale.
¿Qué hay aquí? ¿Para o qué? Ay, caja en Dios. Bueno, non hai prisa. Aquí está se ben. Aquí está se ben. Pero hai que ir a falta 20 kilómetros. Sí. Millón. Panceta, hostia. A ver, ¿Qué quieres? panceta, un poco de panceta. Pómelo. Home, pasa de unha bomba así ahora, ves? Mamá. É unha bomba. Carallo. Carallo.
Para arriba, carallo. Me cago en Dios. A ver, todo más guapo. Bueno, José Luis, pues un placer, vale, compañero. Pasao ben, veña. Sí, a ver si nos vemos noutra, vale. Veña, chao.